bivša zadrugarka pevačica i supruga Marka Miljkovića Luna Đogani prisjetila se perioda kada je bila učesnik realitija. Meni je ta pobjeda bila bitna, tada sam ušla da bi svoj život dovela u red. Ja sam ga u prvoj sezoni uništila. Moj cilj je bio da uspijem i pobedim, rekla je Luna i dodala. Kada uporedim sebe, sada i tu Lunu, baš sam bila dete. U prvu sezonu sam ušla kao devojčica koja je htjela da proba nešto novo. Ništa ne bih izbrisala, sve to tako trebalo da bude. Bog me je nagradio zbog toga kakav sam čovjek, rekla je ona i osvrnula se na poznanstvo sa Markom. Mi smo se upoznali u prvoj sezoni. Da mi je neko rekao da će on biti moj muž i otac mog deteta, ne bih mu verovala. Znala sam ko je on i pre prve sezone, nisam ni pomišljala da će jednoga dana biti moj, rekla je ona i dodala. Kada vidim mog Marka ujutru i ćerku kako mi se smeje, zahvalna sam što sam bila deo realitija i što danas imam sve. Suđeno je bilo da na tom mjestu se spojim sa njim i da se nakon toga desi sve što se desilo, zaključila je Luna u emisiji premijera Vikend specijal.